Poštovani gledalci, ovo je Rožajski posedak. Danas smo došli u kuću Bećiragića, kuću Nijaza Bećiragića, najstarijeg Bećiragića. Da podsjetim gledalce, Bećiragići su staro bratstvo koje je osnovalo Rožaje. Većina Bećiragića živi u najstarijoj, možda mahali u našem gradu, u Bar Mahali, a naš gost, odnosno naš domaćin, je gospodin Nijaz Bećiragić, 82-godišnjak krepkog i vitalnog zdravlja, čovjek koji je životni i radni vijek proveo kao ugostiteljski radnik, a u istoriji Rožaja će biti zapamćen kao jedan od najstrastvenijih ribolovaca i jedan od najstarijih fudbalera fudbalskog kluba Ibar. Gospodine Bećiragiću, dobro večer. Dobro večer. Povod za ovaj naš posjedak je da nam vi malo, obzirom na vaše godine, ispričate, evo za početak, rođeni ste u Bar Mahali, da nam malo ispričate to vaše detinjstvo, kako se to nekada, 30. godina, to je prošli vijek, neke druge vrijednosti su tad bile važne, da nam malo ispričate vaše odrastanje, odnosno vaš odnos međusobno, vas je bilo 4 braće, odnos sa drugim ljudima, sa drugim bratstvima, vaš odnos u porodici, sa roditeljima. To detinjstvo pamtim možda od 4. godine starosti pa nadalje. Detinjstvo moje je bilo, onda je bilo, boga mi, siromašno je bilo Rožaje dosta. I nije se poklanjala pažnja, niti se moglo. Nije se imalo sredstava da bi se deca nosila kao sad što se nose. Išli smo bosi po cijelo ljeto. Igrali se. Igrali bi se onija igara nekadašnja, ne znam, fore, ne znam, kamenčića, lopte i imali smo gdje da se igramo. Ulice su bile, auta nije bilo, slobodne, mada je onda bila kaldrma po tim ulicama, ali imali smo i livada dosta. Imalo je sigurno jedno 10-ak mjesta gdje smo mogli da igramo i lopte, mada loptu nijesmo imali tada, ali nam je lopta bila, pravili smo je od krpenjače, tako se zvala krpenjača. Kao još od 5-6 godina dece kad smo bili, igrali smo lopte, najviše ovdje u ovom čajiru, tu je bio čajir, jedan Hamdijege Kurtegića livada, i danas je ta livada tu, ona je prostrana dosta bila, nije bilo tija zgrada kao sad. I tu smo najviše provodili to detinjstvo, najviše. Međutim, kasnije, kad sam odrastao malo, i druga djeca iz drugih mahala, igrali smo se ratne situacije, kao da smo ratovali. I jesmo ratovali, ali kako? Po cijelim Šušterima, Sutovići, Zenelagići, Agići na jednu stranu. A mi smo bili Kučanska mahala, mi Bećiragići, Fetahovići, Ganići, jedna vojska. Tako da tada se to pričalo i nazivalo vojska, Sutovića vojska, Kučanska. Gađali smo se kamenjima. Pa koga otera, dokle ga otera. Često se dešavalo da mi njih poteramo da u kući njih. A više puta se dešavalo da i oni nas oteraju. Mi smo tada imali, bilo nam je zborno mesto te vojske. Zborno mesto nam je bilo gdje je sad Šekularca Ćazima kuća, tu su bile livade, sad su to kuće, sve tu. Tu su livade bile, imali smo i svoju kuhinju.
pa smo krali krompire po livada, u jesen, pa kazan donijeli od kuće, pa donijeli nekakve porcije i šta ti ja znam i tu nam je kuhinja bila. Čisto izigravali vojsku, ali što se kaže proletarska vojska. I to je tada tako išlo. Međutim, to je bilo prije rata, uoči samoga rata. Posle rata mi smo malo poodrasli, to se završilo, to kako se završilo, a mi smo malo poodrasli i počeli da se bavimo fudbalom, lopte da igramo. Loptu nije smo imali, nego smo je pravili od krpenjača, tako smo je zvali. I boga mi, bosi. Ali tako smo, nijesmo imali ništa da se obuče, nešto, ni opanaka nijesmo imali da valja. Iako smo imali, čuvali smo i za kad ne treba, kad treba u stvari. Posle toga, kao dijete, boga mi, morao sam da radim od 10. 11. godine da donosim drva za kod kuće. Odakle se donosili drva? A drva smo donosili s pilane. Svaka kuća se grijala od tih drva sa pilane. Vrlo malo je bilo kuća gdje su ljudi sa volovima ili sa konjima se snabdijevali sa drvima, ali većina grada s kulicima donosili smo drva s pilane i nanesi drva u toku ljeta i tako se griji po cijelu zimu. Ja sam tada, pošto sam malo poodrastao, normalno išao sam u školu. Škola mi je najprije bila gdje je kuća sad Bajrovića, to je gore kod Hadži Hasanove kuće. To mi je najprva škola bila i sjećam se jednog učitelja, ime mu je bilo Vukajlo. Opasan bio, vrlo opasan. Pa sam posle prešao u drugu školu, prešli smo, druga škola je bila Muratagije Kurtagića, Asimovog oca, kuća, sad stara, i tu sam išao. To je gdje ova pošta sad? Ne, nego stara kuća gdje im je gore, gdje mu je kahva, pa ona stara kuća. Aha, da. Tu, sjećam se, učitelj je bio rahmetli Hadži Tahir Sutović, bio je još, pamtim još, Ahmeta Zejnelagića, učitelja, i on je bio učitelj tada, i ostalih učitelja se ne sjećam. Tu smo bili jedno godinu dana, čini mi se tako, možda i 2. Pa smo prešli, tada se zvao Gajret, a to je sad gdje je Muslimansko dobrotvorno društvo Gajret. Gajret. U tu školu smo prešli, pa nije bilo onda mnogo ni đaka, a i malo je 4-5 učionica. I tu se sjećam učitelja Dragutina Maljevića, od koga nas je bilo mnogo strah. I drugog učitelja se sjećam, kako se zvaš, i on je bio opasan, isto iz Ivangrada. Kasnije možda ću se sjetiti. I tu smo, boga mi, kao deca, bili smo se, tukli se svaki dan, ali je bilo disciplina i bilo nas je strah od učitelja, mnogo nas je strah bilo. Nije kao ovo sad. Imali su oni, za vrijeme nastave, imali su šipke, one prutove. Pa ko ne slušao, fišti ga po... U to vrijeme sam išao u Mejtep, a Mejtep mi je bio najprije ovdje u Barmahalu kod Česme, jedna stara kuća što je bila tu, i rahmetli Dautaga Mulalić bio nam je veroučitelj. Pa sam posle
prešao kod drugoga hođe, kod Nailbega Hajdarpašića, gdje je sad kuća Murata Hajdarpašića. Ispod njegove kuće, tu je bila kuća jedna, to je moja posle kasnije kuća bila, pošto sam je ja kupio kasno, već još 68. godine, tako nešto. I tu sam bio, pa su onda zabranili mejte. Već je rat prošao. Već je rat prošao i zabranjeno je djeci u mejte da se ide i nije smo mogli više da idemo i prestalo je to. Što sam naučio? Naučio. Ne samo ja, imalo nas je prilično. Ja sam, Boga mi, bio dosta dobro naučio, mada sad ni pola toga ne znam, za nesreću, a bolje bi bilo da sam to upamtio, ali nijesam. Mladost je mladost, nije se dalo, krilo se i da se klanja, krilo se i da se posti, sve to, uglavnom, za što se tiče vere, nije bila povoljna situacija. Mada su ljudi krijući i klanjali, postelo se, znam kad su napunili u džamiju, napuniše Kolomboć u ovu džamiju i onu džamiju gore, gornju. Napunili su Kolomboć, žito u džamije, samo da se ne bi išlo. Tamo. Kao magacin. Kao magacin. I tako je to išlo, to detinjstvo. Ja bi, izvini što te prekidam, pored tog što ste vi do sad rekli, nekako mi preskačete i Ibar. Odrastanje na Ibru. Na Ibru svakog dana ljeti, po cijelo ljeto smo se kupali. Ibar je bio čist. Da. Upotrebljavali smo tu vodu za piće, za ishranu. Da. Ja znam odlično, cijel Ibar je takav bio čist. Skroz do dole, do nadnorožaja. Znači sve je uzimalo vodu sa Ibra. Mi smo imali tu bar malu, česmu. Da, dugo je ta česma bila. To je česma, tu se kupilo i tu se bilo je ašikovalo i tako. Gledali se momci, devojke, tu bi bilo po 20-30 duša pred akšam. Uglavnom, Ibar je bio čist, pili smo tu vodu, kupali se i malo i riba. Tu su ljudi fatali ribe, baš ovdje sad u sred rožaja, rukama. Znači, malo je bio čist Ibar. Ovdje u neposrednoj blizini vaše kuće je bila brana. Bila je brana. Ispričajte nam malo o tim branama. Ta je brana bila za Ganića vodenicu. Gdje je bila ta vodenica? Ta je vodenica Ganića bila dole, gdje je sad onoga Hačimova kuće. Jeste, Hačimova kuće. Tu je bila vodenica. A jaža za tu vodenicu išla je od te brane, pa je prolazila ispod Kardovskih kuća, Bazige Kardovića, pa na niže, pa je prelazila preko sadašnje ulice, mostić je imao i prelazila Karadžepage Hadžića kući, pa je išla ispod, gdje je sad Amira Zajnelegića kuća dole, tuda je prolazio jaz za tu vodenicu i dole u vodenicu. Sjećam se odlično da sam išao i po tome jažu, ne ja nego više djece nas, išli po jažu više puta da fatamo ribe. Tako da, bila je druga vodenica, Bazage Kardovića, gdje je sad ovoga Rifa Nurkovića kuće. Tu je bila vodenica. Ta vodenica se snabdijevala od Lovničke rijeke, pa je išao jaz pored one ciganske mahale, pa dole po kraj Sutovića kuće, Asima Sutovića i Bejta, pored njihne kuće, pa je išao, bila je jedna Dešagina kuća. Dešage, kako se prezivao pogled, Zajnelević. Pored njegove kuće, pa je prolazila gdje je sad
Džavidova kuća, ta jaz je prolazio, pa je išao ovamo prema ovoj vodenici i tu bismo mi vrlo često puta u toku ljeta, kao deca, otidi pa na vrh bukve. Kako je mreža bila na bukvu stavljena, mi onu mrežu makni pa ubaci po jedan kamen veliki u onu bukvu. Tako da vodenica stane, ne može da radi. Zbog naših gledalaca, o kakvoj se to bukvi radi? Bukva kroz koju je prolazila voda i pokrećala točak za mlin. A to se zvalo bukva ili je bilo... Bukva se zvala, bukva za vodenicu. Bile su dvije bukve. E sad, ako u jednu ubaciš kamen i ona druga mora da stane dok se ova opravi, dok se makne taj kamen, pa tu bi otprilike po jednu pola sata, sat vremena se ostalo, a mi djeca navali i fata ribe po onome dole. Nema više vode, nema jaza. E kad bi oni napravili to, opet vodenica može da radi, mi razbeži i tako. Uglavnom, tako je to prolazilo, to detinjstvo. Boga mi bilo je svega i svačega, šerovanja i tuča je bilo i tako. Kasnije smo već poodrasli, igrali smo i dalje lopte, išli bismo i dole te igrali gdje je sad ono naselje više Ganića mosta, Osvedak se zvao. I tu bismo igrali lopte, znači bilo je tija terena dosta i imali smo gdje da igramo. I poodrasli smo poslije bili, ali lopte i dalje nijesmo imali loptu. I kad je došla loptu? Prvu loptu je donio, od nekud je nabavio Omer Fetahović, Jupagin. Ovdje mu je kuća bila u Barmalu, kod Česme. I taj čovjek živio u Sarajevu posle? Kasnije je on preselio sa majkom u Sarajevu. Da. On je bio, student je bio, otkud je on nabavio tu gumenu loptu, ja ne znam, šarena je bila. Kad smo mi nju vidjeli, radost je bila već tolika. Igrali bismo s tom loptom i čuvali je da se ne probuši. Poslije je nabavio i Omer Hadžilijević loptu. Neko mu je donio Amidža njegovi, dalj Smajo, dalj Rahmetli Sako ili Rahmetli Murata Gesadov otac. Neko od njih mu je donio loptu, isto gumenjača. Nju smo nosili našu štiri gore. I igrali smo se s njom više puta i jedan put je neko od dece jako udario, ona je otišla od ozgo niza šušteri, više je nijesmo ni našli. Ostali smo i bez te lopte. Kasnije, malo kasnije, kad su počele da dolaze lopte, ove prave lopte, nabavili smo jednu malu rukometnu kožnu loptu, ne znam ko je nabavio, ali bi se ona vrlo često probušila. Pa s obzirom da mi je otac bio obućar, ja bi ponio kod njega, pa je zalijepi i opet igra sa njom. Tako da je to detinjstvo bilo interesantno i zanimljivo. Sad više ta deca nemaju gdje ni da igraju. Vrlo malo imaju tih terena, nešto malo po tih škola ima tih terena. Inače, po ulica, od auta ne može deca da igraju, nemaju gdje da igraju. U Rožajama ima jedna legenda da je Ramo Bektešević, Ramo Bebac, otišao do peći da napumpa loptu jer treba da se igra neka utakmica. Ja to ne znam, moguće, Ramo je bio starija generacija od mene. Ja sam počeo da se bavim, da igram sa tim igračima starim, ne ja, nego više nas momaka. Na Tala ništa gore igralište nam je bilo. Oni su svi bili stariji ljudi, stariji igrači, stari. Mi smo mladići bili
15 godina, 14, 16, kako god. Možeš se setiti neki od tih ljudi, tih starijih koji su Od igrali? tih starijih fudbalera sam upamtio, eto Rama, pomenu smo Bektaševića, Munira Lomerović, Ibro Kurtegić, Gano Bećović, Ago Bećović, Bejto Sutović, Ređo Đečević, bila su dva milicionera, Enver Spahić. Enver Spahić, bio je jedan Nemac, on je bio golman, Bobi se zvao. Obi. A dva su Nemca ugrožaja ostala nekim slučajem, kako je to bilo, ja ne znam kako su ostali. Obojica su radili imala je jedna pokretna radionica, mehaničarska. Obi i Kurt. Bobi i Kurt. Da. I oni su radili u tu pokretnu radionicu, to je bila radionica mašinbravarska. Oni su neki majstori bili. Majstori su bili. Bobi bio fudbaler, branio je, primali je bio, ali je branio za te tadašnje, taj tim tadašnji. Kada si ti prvi put počeo da... Kada si prvi put nastupio? Ja sam prvi put, bilo je to, mislim, oko 53. godine, kad su počeli, tu nije imalo trenera tada. Ni kasnije, mnogo kasnije nije bilo trenera. Ni ja nisam imao trenera. I bi se taj trening se odvijao, samo podijeli se na 2 gola. Oni bi se podijelili i uzmi od nas, mladića, po nekoga. Otprilike oni su znali kako ko igra od nas mladića. I tu sam prvo počeo sa njima, bi me uzela jedna strana, jedna ili druga. Ti si igrao u odbrani? U odbrani sam igrao. I to je bilo 53. godine kad sam počinio to sa njima da igram. Već 54. godine su me uzimali, počeli da me uzimaju na neke prijateljske utakmice. S kim ste igrali te prijateljske utakmice? Prijateljske utakmice smo igrali sa Tutinom najviše. Igrali smo sa Beranama, išlo se preko Kalice, kamionima, na Karaseriju. Ja sam inače taj moj fudbalski život proveo i putovao sve s kamionima na Karaseriju. Kasno, možda 2 utakmice, 3 da sam zakačio da igram kad je bioskop uzeo kombi. Ta kombi je vozio moj burazer. Možda sam 1, 2, 3 utakmice sa njim išao. I dokad si igrao fudbal? Igrao sam fudbal do 67. godine. A ujedno sam se bavio pomalo i ribolovom u to vrijeme. Na ribolov ćemo mi da se vratimo, posebna priča ribolov. Ali igrao sam do 67. godine, to je bilo, mislim, proljeće. Igrali smo utakmicu, to mi je zadnja utakmica bila. Utakmicu u Nikšiće. I poveli smo mi tamo sa 1:0. U to vrijeme za njihov klub igralo je jedno krilo, ne sjećam se imena, zaboravio sam mu ime. On je posle prešao u Partizan i igrao za Partizan. Mnogo dobar igrač bio. Kad smo mi poveli sa 1:0, oni su skočili oči da nam povadu. Sudija je bio na njihovu stranu, to je normalno. Taj igrač, on je igrao krilo, lijevo, a ja sam bio desni bek. I ja mu nisam dao, oni su preko njega najviše igrali, ja mu nisam dao da pređe nikako. I on se iznervirao u jedno vrijeme, udario me nogom u koljeno. I tako jako me udario da sam ja pao. I ja više nisam mogao na tu nogu, već jedva su me iznijeli sa igrališta. Odmah mi je noga otekla u koljeno. Tako da sam ja posle, ta se utakmica završila, kako se sećam, 1:1, oni su izjednačili. Ali sam ja posle imao 2 mjeseca dana
grdne muke sa tom nogom. Dok sam prezdravio. Je li malo doktora, je li malo... Otišao sam u bolnicu Berane. Tako sa tom otečenom nogom. I kad me je doktor video, zvao je sestru i kaže, uzme ovoga momka, nađi mu sobu i nađi mu pidžamu, da se obuče, da se presvuče i smesti ga. Dobro, ona me uzela pod ruku i kroz hodnik kako smo išli, nailazi Mišo, slučajno, Mišo, nastavnik što je bio ovde fiskulture, Čukić. I on me vide, šta je Nijaze, rekao, treba da idem, da ležim, treba da mi se operiše noga. A šta je, rekao, tako i tako, evo vidiš kakva mi je noga. Ona sestra stoji pored nas, on kaže, samo za malo izvini onoj sestri i malo me izazove od nje, kaže, nemoj slučajno da se operisao. Ima dosta slučajeva što ja znam, da su ljekari upropastili ljude i ti ćeš ostati sakat. Beži iz bolnice i privatno se liječi. Kako privatno? Kako to privatno? Privatno se liječi. I kaže, ja ću da ti kažem kako da se liječiš. Tako, u redu, kad kažeš, eto, poslušat ću. I ja sam ga stvarno poslušao. On kaže, znaš šta ćeš, za 3 dana, non stop, da stavljaš obloge na koljeno od pšeničnih trica, vruće, vrele. Oblaži nogu. Kad se ohladi ta obloga, ti je, kaže, zamijeni sa drugom vrućom nogom. 3 dana tako. I ja sam tako. Žena mi je to po cijel dan mijenjala. 3 dana. Navr 3 dana. To s tim prestani, a posle uzmi na jednu krpu, povišu, pa rastopi smolu i omotaj nogu sa tom smolom i sa tom krpom. Preko nje stavi najlon, nešto, da se ne zalijepi za odeću. I to nosi 21 dan. Ona će se razlijepiti. Posle toga, da ideš u banju, jedno bar 10 dana, da banjaš nogu, da je masiraš. Sve sam ja to uradio. I tako sam se spasio da nisam otišao na operaciju. Ona je ženska ostala zabezeknuta u hodnik. Ja sam rekao, sad ću se ja vratit, sačekaj me tu i ja izašao i više se nisam ni vratio u bolnicu. I tako se tvoja fudbalska karijera... I više nisam mogao da igram.
ribolovu smo završili. Dobro. E sad, tvoja glavna ljubav, životna, makar koliko ja znam, je bio ribolov. Kad ste počeli da se bavite ribolovom? Ribolovom sam počeo da se bavim ozbiljnije. A ja sam ranije prije toga i rukama po Ibru fato i ponekad prutom, Boga mi tada nije bilo ni sadašnji ovaj obični prut leskovak. Kad sam napustio fudbal, ja sam se prebacio na ribolov. Tako da znao sam, imao sam i savjete od jednog doktora, tada čuvenog doktora. On je radio u Kraljevo, a bio je Crnogorac. Igrom slučaja smo se upoznali kroz hotel i on mi je dao savjet. Baviš se ribolovom? Rekao ne. Obavezno se baviš. Pa ćeš me pominjati, kaže. I ja sam od tada, prihvatio sam ta savjet njegov, počeo da se bavim malo ozbiljnije, sve ozbiljnije, sve ozbiljnije, sve bolje. Kupovao pribor i dan danas imam toga pribora za 3 ribolovaca, ali evo 3 godine nisam, zdravstveno sam spriječen da idem. Ako bude vijeka i zdravlja, na proljeće nadam se da ću nastaviti dalje. Ali sam kroz tu moju ljubav ribolovnu, crnogorske rijeke sve znam i u sve sam lovio. Na Skadarsko jezero išao sam više puta na takmičenje, republičko takmičenje, a išao sam i naše društvo iz Rožaja išlo je i predstavljalo Crnu Goru jedne godine, 84. godine, u Sloveniju. To je bilo republičko takmičenje. I mi smo odavde pošli, nas 4, bio je Nadžip Rametli, Parametli, Kurpejović, Vehbo, pa je bio Suljo Sutović, naš 4. I ko je bio vođa puta, Boga mi se ne sjećam, neko je bio vođa puta. Bili smo tamo kod Maribora. Gdje smo postigli neki uspeh, jer je niko od tih ekipa nije postigao nekakav zavidan uspeh, a bilo je dosta ekipa. Voda je bila malo mutnjikava, kišovito vrijeme, vetar, tako da niko nije bilo uspeha. Ali eto, učestvovali smo. Pa sam se ja prebacio, par godina sam po Ibru lovio, samo po Ibru. Kad se formiralo jezero u Ribariće, ja sam Ibar zapostavio i prebacio se na ribolov jezerski. Koja je razlika tu? Tu je razlika, po Ibru lovi se mušicom, udica, sa prutom, bez mašine, a može i sa mašinom ako ti dozvoljava neko mesto, pa ima neki vir malo veći i tako. Ili na neke mamce žive crviće ili šta ja znam, uglavnom na udicu. A jezero je, lovi se na drugi način. Zapneš 3-4 štapa, 2, koliko imaš, 4, 5, i čekaš riba da udari. A isto može da se lovi i iz ruke. Sa plovcima na plovak, pa nađeš dubinu recimo metar, metar i po, tu pohraniš gdje možda dofatiš rukom sa tim štapom, tu baciš hrane, obično kukuruza, pšenice, kuhane, ne znam, leba i tako, i tu se pokupi riba i onda ti s tim, sa tom udicom, sa tim prutom, nađeš dubinu i loviš ribu. Dešavalo se da izvadim preko 100 komada, pokupi se riba i malo je dosta ribe u jezero i tako. A najviše sam išao sa Nadžipom Durakovićem,
on je imao i kole kupio, bio baš zbog ribolova, pa smo često išli, pa onda išao sam sa Nanom Fetalovićem dosta često, pa sam mnogo puta išao sa Sajom Crnovršaninom. To je bilo jedno društvo i bogme smo i noćijevali dole i pravili fešte dole na jezero i bilo nam lijepo, jer na jezero je stvarno lijepo. Sve do sad unazad 7-8 godina su opsadirali jezero sa vikendicama, sa čamcima, onim velikim. U one čamce spavaju ljudi, napravili i sobe za spavanje i šta ti ja znam, najviše pazaraca. Bog zna koliko ima tija čamaca na jezeru. Oni su upropastili to jezero, mnogo su ga upropastili, tako da smo, kako koji dan, sve manje i manje fatali riba, sve slabše prolazili, ali nije bilo dana da ne možeš da ufatiš, da ne možeš, šta ja znam, bilo je dana kad sam izlovio, recimo, za 1 mjesec dana dole na to jezero sam ja izvadio, brojio sam 105 komada šarana. To je začuđene bilo. To, oni ribolovci, bilo ih je više. Tutinci, Pazarci, Mitrovčani, Ribarićani. Mnogo je od njih bilo koji su dolazili kod mene da me pitaju kako i šta, da im pokažem neke stvari, kako se šaran lovi i tako, a za ove naše sve sam naučio. Ovi naši su svi od mene naučili da love šarane i ostalu ribu na jezeru. To je posebno pravilo, važe za svakog od riba. Pa posebno, nema, to jedna vrsta ribe ti traži ovaj način ribolova, druga ti traži ovaj način. Pa sad ako hoćeš one sitnije loviš na jedan način, ako hoćeš krupnije loviš na drugi način. Najviše se lovi tih sitnijih riba na gliste, crviće, na lep. A šarane smo lovili, kuvali kačamak, kuvali kukuruz, kuvali pšenicu, pa poneseš po one kante od masla, 5 kila po puno onom kantu, iđe hoćeš da zabaciš, baciš tu hranu, sve napravljeno kao ovo mandarine, lopte i pobacaš tamo i na to mjesto bacaš stavljen mamac na iglu i on ako udari, ako dođe da uzme, on se sam zakači, pa se samo uči. Ne treba ti tu nekakva majstorija velika. On se sam zakači. Tako da dosta uspeha smo imali i ja sam imao dosta uspeha. Imali smo razna takmičenja, više puta smo se takmičili, skoro svake godine. Mi kao ribolovno društvo odavde, tu sam bio ja jedno vrijeme organizator, Sajo je bio predsjednik, ja sam bio član uprave, Meho Luboder je bio blagajnik i preko nas trojice sekretar je bio Palamar Ajris i on se uključio, boga mi smo, nije smo imali para, nije opština ni pomagala, za ta takmičenja tu je učestvovalo pojedno oko 30 momaka, ribolovaca, treba za njih spremiti ručak, treba za njih spremiti sokove, treba spremiti, šta ja znam, puno nešto, organizovat. Mi smo organizovali svaki puta kad smo išli, dok sam ja tamo bio, dok je Sajo bio, ćevapđiju povedi, ćevape za ribolovce, za ručak. Zvali smo i goste iz Pazara, zvali goste iz Tutina, dolazili su. Neki puta je i predsjednik opštine naš dolazio, Nusret, a bila su ta takmičenja posjećena dobro, pa imali smo i publike i dobro smo prolazili za vrijeme takmičenja, dosta bismo ribe izlovili. Samo ja znam, a to je bila ta takmičenja, svrhu su imala, jedno kao druženje, a drugo da se izabere ekipa za republičko takmičenje. E sad, ko ima najbolji rezultat, on ide na takmičenje republičko. U tim godinama ja sam sa Rametlina Džipom i Rajko Džavrić
smo imali Suljo Sutović, najviše uspeha, i uglavnom smo mi i išli na ta takmičenja, najviše. Kasnije, posle, ja sam prestao da budem član uprave, Sajo je prestao da bude član, da bude predsjednik, mijenjala su se ta posle rukovodstva i mi smo, više nismo ni išli na takmičenja, a oni idu svake godine i obavljaju ta takmičenja. Idu posle i na republičko, ali uglavnom opština nam nije pomagala ništa. Ja sam kupio od prodavnice do prodavnice i šopa po 5 evra, po 2-3 evra, po 10 evra, kako mi kod radi. Napiši mu priznanicu da je dao toliko, taj čovjek, i to smo kupili i tako bismo mi sproveli to takmičenje s tim parama. Od članarine malo nešto i malo, ali tu članarinu smo, imali smo 2 honorarna ribočuvara, samo sezonski. Njima smo davali po jedno 50 evra mesečno. Ja sam im bio kupio uniformu, kupio sam i dvogled, jednome dao i oni su s vremena na vrijeme, nisu stalno bili na vodu, ali eto, s vremena na vrijeme nije im ni plaćano, Bog zna. Tako se odvijalo to, sad nema ni čuvara, sad je to društvo došlo skoro na ništa. Čujem sad da su im dali gazdovanje i Ibru. A šta ima da gazduje? Ibar je zatrovan cijel sad. Ibar više, pa dolje do Baća, riba je svaka zatrovana, garantovana. Evo od Baće pa na niže može se naći čistija riba i za ishranu. Jeste li uspjeli da tu vašu ljubav prema ribolovu prinesete na vaše sinove? Moj najstariji sin se bavi ribolovom. Drugi za njim što je i on se bavi, oni su obojica u Nemočku. Njeni sinovi isto se bave ribolovom. Ali oni idu samo vikendom, inače rade i vikendom idu i po cijel dan su tamo, ima jezera oko njih dosta i zabave se, lijepo im je, druže se, ima dosta ribolovaca, ima dosta jezera, ima dosta ribe, tako da uživaju. Uglavnom vikendom idu. A ovaj najmlađi što je, on je tu i on se bavi i njegov sin je isto ribolovac, strastveni ribolovac, moj sin, 11 godina dana, dijete, ali ludo za ribolov. I sin mi isto. I on kad ima vremena, kad može, ode u ribolov. Neki puta i zajedno smo išli na ovo jezero dole i toga sina sam ja, unuka moga, naučio kako se lovi, on sad zna to sam sve. Tako da i oni su, da se neće tako brzo prekinuti. Ta familijarna ljubav za ribolovom, eto tako. Dobro, za kraj ovog našeg razgovora, gospodine Vecireviću, vi ste radni vijek proveli u ugostiteljstvu. Ispričajte nam malo o tome. Kako su izgledale te kafane tad? Kako je to izgledalo? Pa ja sam... Kako je to bilo raditi kao konobar? Vrlo teško. Kad sam ja počeo da radim, vrlo teško je bilo raditi kao konobar. Kao ugostitelj uopšte, kao konobar posebno. Ja mogu da kažem, tada je bio samo stari hotel, kad sam ja počeo da radim. Nije bilo više kafana. Pri tom hotelu je bila kafana na Turjak. Druga kafana je bila isto po tim hotelom u Biševu. I treća kafana je bila na Vuču. To su kafanice male. Starim putem za Novi Pazar. Da. Radio sam po tih kafana. Mnogo sam muke vidio. Kad sam radio, kad me je palo, mi smo se mijenjali tromesečno. Kad me je palo da radim po tih kafana, bilo na Turijak, bilo
na Vuču, bilo u Biševo, ni jedan dan nisam otišao na posao što nisam imao 2 pištolja za pojas. Ni jedan dan. To je tako opasno bilo. To je bilo vrlo opasno. Gore u kafanu Turijaka nisam smeo da zaspem po cijelu noć, nego čuvao bi, jer su 2 puta palili gore Turijak. 2 puta je paljen. Da ne bi ja sagoreo u tu kafanu, ja sam po noći na svijeću, tamo u jedan špajs, na stolicu, na stolu stavi pištolj, stavi bombu i pušku Kragujevku. Pripremi. A otkud ti to bilo? Sve sam ja to nabavio, to sam ja imao. I tada je lako bilo doći do toga, nije bio problem uopšte. Desilo se jednu noć, snijeg je bio do grla, zimski vakat. I ja kako sam sedeo za tim stolom u toj špajza, kuharica je bila tamo spavala u drugu sobu, čuo sam korake pored kafane i frču se od kafanu ljudi. 2 razgovaraju. Kako ćemo podložiti? Ovaj jedan kaže, ja i sve slušam, čuje mi. Ovaj jedan kaže, eto je šupa sa drvima, od drva, kaže, dole ispod kafane, ima tamo ljusaka, tamo ćemo naći ljuske, pa ćemo na vrata, a vrata od kuhi gdje su bila prema toj šupi, tamo. I tu ćemo, kaže, pre ta vrata naložiti tija ljusaka, oni spavaju sad, kaže, mrtvim snom. I ja je pustim nekaj. Kad su došli do vrati i počeli ljuske da postavljaju, ja sam uzeo pušku, pa više njih, više vrata. Ba! Gađam, pa povrne, pa još jedan man. Oni su od te kafane pa dole je livada, ali ona je strma, livada i dole se ide prema cesti. Čuo sam im bahate na niže niz ona snijeg kako su pobegli. Više te kafane je bila šumarska kuća i dan danas ona sedi. I u toj šumarskoj kući bio jedan Sofro, šumar. Zove me on, to je bilo, ko zna, u koji vakat od noći. Posle polonoći. Nijaze. Ja se ozovnem. Šta bi to, šta je ta pucnjava? Rekao, haj dođi ovamo pa ću ti kazati. I on dođe. Šta je bilo, rekao, tako i tako, otvori smo vrata od kuhinje, pogledaj, rekao, ljuski će su pripremili da me zapali. Da sam spavao, i kafana i mi bismo pogoreli. Ali nisam spavao, nisam smeo da zaspem. I ne spavam dok sam ovdje u ovoj kafani, ja spavat neću ni jednu noć. Ako ugrabim preko dana sat vremena da zaspem, to je druga stvar. A dole, u Biševo, onda su šoferi svi, to je transport išao Gornjega Ibra, starom džadom, prema Srbiji. I ti svi šoferi, većinom, 90%, svi su voljeli da piju i pored kafana da parkiraju auto, bili iz Raške, išli ili ka Raške, oni bi pred kafane zaustavi, pa tu ostani po 5-6 sata, pi, jedi dok se ponapija. I Boga mi više puta izložen si bio i da te maltretiraju, da te biju i bilo je više puta dofati mi bocu sa šanka i navedi onako da pije, ni pita, ni zadiva, ni plaća, ni ništa. Moraš da se pripremiš da se biješ. Pa onda oni meštani, imalo je nekakija problema meštana, koji su isto stvarali mi velike probleme, ne mene samo, nego svim koji su radili dolje. Tako da si morao biti naoružan da bi sebe zaštitio. I Boga mi se desilo 2-3 puta, spasilo me oružje. Koga od tih kolega? Pa bio je, Metko me je zamenjivo ili ja njega, Metko Felić. Dema Fezić ili ja njega zamenjivo ili Metko Demu zamenjivo ili uglavnom ređali se. Pa je bio Ramo Kuč i on. A
kasnije je došao Ramo Dautović, pa kasnije poslije i Hamdo Kuč, ali oni su već kasnije, a mi smo ranije bili. Hasul Boder je radio u stari hotel u Šanku i kad bi se nešto zatarabunilo, a svaku noć je bilo svađe u starom hotelu, neko se morao posvaditi. Muzika je stalno bila i neko je morao i polomiti i čudo napraviti, zovi miliciju, milicija izgoni, vodi, vraži, 100 puta sam išao da svedočim ko je prvi slomio, ko je više slomio, ko je koga udario prvi, ko su dije za prekršaj. 100 puta sam išao. Pa ne znaš šta hoći, za koga hoći da pričaš, ne smiješ da pričaš, će te čekat te bije. Da. I mnogo muke sam vidio tu. A bilo je kafana posle oslobođenja. Imao je Hilmo Sutović kafanu, imao je kafanu gdje je sad Zejta Mulića kuća. Tu je bila kafana Jaša Tarčuka, tako se zvao. Jašo, i on je držao kafanu, pa je više njega Špiro Stešević držao kafanu, do skoro je njegova kuća bila tu, u Dolni sprat mu je kafana bila, pa je imao jedan Savo, kako se prezivao, ne znam, kafanu gdje je Smeta Bećiregića kuća, i tu je bila kafana, pa je jednu kafanu imao preko mosta, čim se pređe s desne strane, gdje je Varteks sad, gdje je bio Varteks, tu je bila kafana Viltorova. Zaboravio sam mu ime, poslije kasnije je Alko Lubodar držao tu kafanu. To je bila jednog izbjeglice iz Rusije, kafana Vitolje. Vitolja, tako su ga zvali. Tačno. Znači, bilo je tih kafana, urožaja malo je. A imali su ljudi, neki su imali para, neki malo su neka društva koja su obilazila te kafane svaku noć. Mada, ja znam, u starom hotelu kad sam radio, imala su 2-3 društva. Sve isti gosti uveče, dođe njih po 4, svako ispred sebe bokalče sa rakijom, svako ispred sebe papriku ili paradajz da mezi i razgovaraju, posljedak im prođe tako, u oko 12 sati kad je fajron, oni kućama. Koliko puta se desilo da sam morao da vodim pojedine dok od kuće, da ga ja kao konobar povedem kući, ne može na noge čovjek. Pa, neću im imena spominjati, ali bilo je toga dosta, tako da, Boga mi, kad sam malo oči otvorio, kad se otvorio novi hotel, pa sam prešao, tamo zvali su me ovi iz uprave tog hotela. Tad je prvi upravnik bio onaj... Jozo je bio prvi upravnik. Kaluđerović. A prije njega je bio Smajo Fetahović u novom hotelu. Na ekonomista, on živi u Sarajevu sad. On sad živi u Sarajevu. A čim je on smijenjen, pa doveđen iz Podgorice Jozo, on je mene došao u starom hotelu i rekao, hoćeš ti da radiš kod mene? Ja sam mu rekao, hoću. To je bilo 74. godine. Hoću. I ta je firma bila iz Podgorice, generalni direktor je bio iz Podgorice i u Podgoricu, oni su imali više tih hotela. Ja sam bio kao konobar, jedno 2 godine tu, posle me je taj isti Jozo postavio za šefa sale. I posle kad se otvorio motel u Luke gore, Omer Kupejović, to je bilo prešlo pod Gornji Ibar i Omer Kupejović je bio direktor generalni, mene jedan dan zvao, kaže mi gore smo to otvorili, planirali smo tebe za šefa sale gore, ako si za to voljen, da pređeš, rekao važi. I ja sam posle prešao gore u motelu,
a upravnik mi je bio Abdija Tahirović. Ja sam bio šef sale. Posle Abdija Tahirovića bio je upravnik Ahmed Acić, on ga je zamijenio, ja sam gore bio nešto oko 3 godine, čini mi se, tako nešto. Pa sam se vratio ponovo dole u hotel i odatle sam se i penzionisao. 85. godine sam otišao u penziju. Nije sam otišao to što sam se naradio i tako, nego bilo je nekih problema, počeli su da dovode tu rukovodioci iz Gornjeg Ibra, sa stovarišta, šta ja znam za rukovodioce, pa onda mijenjao se tu taj rukovodeći kadar i mene je to dojadilo i dosadilo i nijesmo, kao osoblje nijesmo bili cijenjeni. I ja sam ufatio priliku i otišao u penziju. Eto, tako Za to... kraj ovog posjetka, kad bi ponovo mogao da vratiš, mislim prvenstveno na ljubav prema fudbalu i na ljubav prema ribolovu, kad bi mogao to sad da vratiš, bi li nešto promijenio? Promijenio bi fudbal, promijenio bi profesiju, a ribolov ne bi promijenio. Znači, prva ljubav ostaje prva ljubav. Prva ljubav ostaje prva ljubav. Ribolov je mene, ja sam kroz taj ribolov upoznao one braću Pozderce, što su bili, tada su bili oni, Da. iza Tita. Rakija i tako dalje. Njih sam upoznao. Upoznao sam jednoga generala, on je gore, više Berana, neko selo, Tmušić, ili kako se zove, ne znam. Išao sam sa njim u ribolov, njega sam vodio u ribolov. Sa ovim Pozdercima sam se bio dogovorio da dođu 15 dana u Rožaje da borave i da svaki dan idemo po ribolovu. Zašto Oni su ribolovci? Oni su ribolovci bili. Svidjelo im se Rožaje, ja sam im ispričao da Ibar ima dosta pastrmke, da je dobra tu riba i da ima i tako, da je lijepa priroda. I oni su mi bili obećali, ali nisu došli. Pa sam upoznao jednog hirurga iz Italije, on je došao preko firme Podgoričke. Hirurg je bio, stariji čovjek, njega sam isto vodio u ribolov i dobro je prošao i bio više nego zadovoljan. 3 dana je ostao. Pa sam vodio jednoga iz Holandije, Holandjanina, i on je došao isto preko firme, 3 dana boravio i njega sam vodio u taj ribolov i on je izvanredno prošao, svaki puta je dobro prošao jer tada i malo ribe dosta. Da. Tako da sam upoznao dosta tih ljudi i šta sam je još upoznao dole u Ribariće, iz Mitrovice, Novog Pazara. Po mene nema ribolovca iz Mitrovice što me ne poznaje, nema ribolovca iz Pazara što me ne zna. Vi ste ribolovci posebno desnat. Pa to je, tu se nađeš na vodi, pomogne jedan drugome, dodade nešto jedan drugome, priča se jedan s drugim, šali se i tako, to je zanimljiv sport, mnogo lijep sport. I taj sport je za oči isto mnogo koristan. I za zdravlje. I za zdravlje koristan, pored vode si čist vazduh, priroda čista i tako. Aktivnost. Tako da, taj ribolov mi je mnogo radosti donio. Njega ne bih nikako promijenio, a profesiju bih promijenio i fudbal bih promijenio, jer mi se dešavalo i u fudbalu i povrede i šta ti ja znam. Onda je bilo, boga mi, sirotinja velika, nije se moglo, tako da mi nijesmo dinara jednoga uzeli od toga fudbal, nikad. Mene je koštao fudbal, novčano me koštao, Bog zna koliko. Ali ljubav. Ali ljubav, radost. Jer dešavalo se više puta po 2-3 simpatizera i Ibra, Nijaze, imaš i para da mi platiš ručak da odem, da navijam za vas. Imam, hajde, peni se na kamion. I tako.